Kapitan Inteng! Ay, good morning, manok. Ay, adak manin tapno ikang kaiti bukal ti mais apamigatam. Ay, kunakun ket. Bigbigat, aday tamanen manok mo akawitan ti ap-aprosam. Ah, Ay, inton kuan, pinarti kon day taman. uray manok. Pagimuna manin. Ay, saan aday tati kayat ko asawan? Apay pagpupudutam nga rod ngay. Imbis ko mga main nga agdigos ka ta agsagana ka amapan ije barangay hall. Ang day takit din manok ti unaem ngas asikaswan. Kit nagdigo sa kaun. Idinapan pa'y abulan. Na, Narigat agkaradigos. Ang mga nuag panatungan. Kagawad ko anan. Gumatangak man iti siyampaw para kuto ti manok. at dagayam ko to na di manok mau. Ay, ada nga ron. Iso nga igatangak. Tapno pag shampoo na. Kalpasan ti panagdigos na. Na, ay katuan Ken gumatangak man iti 5 kilo chicken food. Para iti ipatpatag ko unay chicken ko. Ay unay day ta ipatpatag unay. Sige, mabiit lang taikan ka. Kayat ka. Kanayaon, analinis ken healthy ti chicken ka. Na Sang-sangput mo ang naggapo ije barangay hall. Imbes ko mga sukat ka iti badom, apang balay, kan tumulong ka iti trabaho, iti unag kan luar ti balay, ngam day tamot kan manok mo ti unaam. Ako namlan saan ko apakpakanan. Ni pa nagmet. Amok adi mo baybayan. Ngam sa balilatan no siya. Ta siya ka mismo ti mga sikasuken kwa na. Ay naimbag pay day tamanok tanalinis. Ngam si ka nga akin manok kat saan? Ay, una yun. Ibulos mo nga minan. Tapno agaliwaksay iti karuutan. Ha? Saan akasta ka na yun mo nga ibabaod? Ay, saan na mabalin? Diyak kaya't amarugitan ti manok ka. Ang mga numapan iti kapitakan. Na Hoy, mayat tamanok yung ata ba daw? Nagpigsa ti tarawak na. Kan mayat ti taktakder na. Siyempre imit Atiw na ti tarawak di manok ni Uncle Mau. Ay, pudnaw ang natartarake ay ti tarawak ti manok mao ngam ti manok ni Uncle. Ngam natartarake mo ti manok na ngam day ta manok mao. Oray man no natartarakay. No saan mo't lama ko na fighter. Akas iti da ito'y manok ka. Fighter mo't lang di manok ni Uncle. Ta Texas day day. Day tangay manok mao. Anya ti breed na. Ay, mas fighter da ito'y manok ka. Ti breed na, kat hulaw, kwaraw. Ay, isumot lagayam nga wandot-dot ti tenged na. Kan, naglada kita. Anya. sa dino manan ti pangibaudam iti manok mau. Inak ibaod, di taturod. Naimbag ijay, tapriskaw. Na, day talamang bambantayon iti manok mo tar aramidom iti inaldaw. Dinak man la umay tulungan iti bangkag. Sikapay lang, di mapanagtrabaho ijay bangkag. At napatag apapanak. Kanyang kadwak na ito'y manok ka. Sa dinaw. Secret. Kanya. Mala, indakaw. Na, halbadong! Ang sublika! Paray, kumatangak man iti agas no adda. Anya a klase ti agas ti kayat mo agatangan ka ba dong? Tay man pagpasaranta maray. Kan pagpaturay. Kan para pagpapungtot iti manok. Anya? Kaya't ko kahit ngagbalin na kanayon na napungtot ti manok ka. Kan nauyaw, nasiglat, kan naturay. Apay, ingkay sabong day tamanok mau, kabadong. Kapag isaw, awan da parintay kan maribanang iti balay da. Mabalin ko nga lain ni tati manok ni parintay. Paglabanak man ida. Takitag man na sino tinasigsiglat. Ipan ko ijay turod. Ta ijay ti pang palabanak.
Tata Badong! Anya ti raramidam dito'y parangan da ang kalinteng. Ay, just kay. Adda magayam ni Kwarog dita. Ang sa narumbang amamuan na tiplanaw. Aw, mangmangag na kaday. Ah, Awan da angkel kaw. Aday di barangay hall ni angkel. At damat iti palingkin ni Anday. ay, wain, nangag ka, Kwarog. Sige, mapankan iti papanam. Tagawid ak matain. Awan magayam ni parinting agagarak. Sige, labsan ka pa nga raw, Tata Badong. Sige, Kwarog. Ay, apa man na makapanaw ni Kwarog. Ala, ti kawitan naman ako ni parinting. Naa, apay ngay. Basta mo tintilang nga itanti manok ka, banang. Na, dara-dara mo ti ulo ta manok mo. Ay, nakadkadlaw ang nakilaban iti pada na amanok. Ay, wundarod. Kasano ko maamakilaban? Kat nakabaod mo't iti nakaikulungan na. Kasano ko makaruar? Ay. Adalakit din nang yirwar iti manok ka. Sana inlaban iti sabali ang manok. Anya? Ay, matiliwak lang no asino. Ay, talagang agsungban. Napuruan samot nga agpaiso ti ulo ti manok yung angkel. Awanin ti sigod na kinataraki na. Anya pa nagkunam Kwarog. Asino takin aramid iti daytoy? Ni Tata Badong ti atapag angkel. Ah, Taiso ti nakita nga da iti parangan ti balayo iti kalman. Igam na ti manok na ahulaw. anya? Wanang angkel. Iso ati nasayaat. Paliiwan nyo na imbag. No iso tinakitam. Iso lakit di ti akin aramid. Ay, loko day jay. Umay napaigayam ipalot ti manok na iti manok ko. Bayat ti kaawan may. Ay, kasi mo ti manok mawanggal. Naskin ang makabalis mo't ati manok ko. Agpudno ka man, Badong. Sikatin ang ipalot iti manok mo, iti manok ni Kapitan Idi Kalman. Dayta tinararamid mo. Saan? Kwa, tuyang. Pinagpractice ko lang ita. No, sino tinasigsiglat? No, ti manok ni parinteng, no, ti manok ka. Makitam. Dipudno ti atap ka. Ngam apay ngay, ta saan anapuruan dayta manok mo. Idinto tajay manok ni Kapitan, grabe ka na, ti sugat na. Wen ata tinulungak ti manok ka. Apay, itulog ko ayamit tuyang nga maabak ti manok ka. Anya ngay tinaramid mo? Kastoy, iti makita ko nga abakan ti manok ni parinteng ti manok ka. Ay, dagos at tinilukon at ti manok ni parinteng. Tinangal ko na yung bag, kabayatan na palpalutin ti manok ka. Aging nga makita ka kumabaw, sakto insuble ti kulungan na parinteng. Kasyay! Anya? Kumusta nga ti manok ni parinteng? Ako nadaan na puruan. Kwaraw. Apay, Tata Badong. Di na pala ipalot iti kaldiraw. Tanapuruan mo't lang. Tapno mo yaw. Napatag kini angkel ti manok na. Ha? Dakkel ti gastos na. Ayat na lang ang maimbagan ka nagsubli ti sigod a kinataraki na ti manok na. Aya. Tagkatawa kayo, pay. Hey. Da kayo nasamot tinang ipalot iti manok ni angkel kaw. Awan magayam ti kabailan ti manok ni Uncle Mau. No kasta. Pudno ada kayo tinang ipalot iti manok na. Wine, pudno asyak. Ang pangasim Tadi mo ibagbagakin ni parintay. Pangasim, kwaraw. Sige Kwarog. Tenglam ana imbag ti manok ni Pare Badong. Wanang kail. Ita, ipapalot ko ti ulo na iti manok ka. Aginggat mapuruan. Kita mati reaksyon ni Pare Badong no makita na ti mapasamag iti manok na. Sige ang kail. Data. Palpalutin ti manok mo ti manok ni Tata Badong. Bayam! Masapul ang makabalas ti manok ko, iti manok ni Pare Badong. Day tama na. Nakita, di kawitan na manok ko ahulaw to yan. Awan mo taniti ng ibaudat. Anya? Ay kat nakabulos siguro.
Apay kumaabiro kam kanyak nga iti manok mo. Apay, impulsak kaya. Nakabulos nga tangag paiso Paiman, tayo naksapulan di tayo ti karuba. Ang mga nodaki di mo ti Jay. Uno saan, ijay turaw. Ala, warog. Ibulos mo day tamanok ni pari badong. Wananggail. Ang kasanungay. Ah, Ang mga makita ni Tata ba daw? Paray, dahi ka di yung manok ka. ni pari badong warog. Isuti umay dito. Isos, nangyay taramidin ta. Iso mga agpaiso dahi ta paray. Manok ko mo dahi ta. Anya nga tinaramid yaw. Ha? Ay kwa, bimulos ti manok mo. Wine. Naglaban da iti manok ko a Texas. Wine. Kahit napuruan ti ulo ti manok mo, iso akas ta. Wine. Ikulong mo ngamin anay bag ti manok mo pare. Wine. Anya! Saan nakamamate ang nakabulos ti manok ko to ya? Anya, Kanya mamatay a pinuruan ti manok ni parenteng ti hulo a manok kaw. Jak mamatay asaan alimaban ti manok kaw. Tuyang. saan ka mamatay? Una takas tamot lang tinaramid mo. Ha? Itatakas tamot tinapasamak iti manok mo. Hustown ba daw? Aguli mo kan, tamang ano anya pa'y titurungan day ta. Anya? Apay nga guli magak kumangay. Kastauna tinamayan day ti manok kaw. Umimbag to lang ti manok ko Naa, Agdaak ita dito'y nalawa aturag. Ikak ti tadi na ito'y manok kaw. Sa kunto paglabanan ida, iti salbag a manok ni parenteng. Ita, manod din na rangrangkayan ti manok ni parenteng. Ada ita, paglabanag idan. Agbilang ak iti talaw. Ipulos kan. Patayam ti kalaban mo a manok ni parenteng. Ada ita. Sige, laban! Abay, siyak mo ti kalaban ti manukaw! Ayun na yan! Ay, isa! Sa dino ay ti pangbirukan tayo ti mapukpukaw ang manok mawang kay. Dito'y turod ang mga noda dito'y. Ano yatin da? Na! Tulaw! Ni Tata ba dong mati agtartaray? Huwag kang paisaw. Kamkamatan ti manok ni pari badong. Ha? Yay! Ti manok na mo ti mangkamkamat kan ko ana. Anyat mapaspasamakan ka ni pari badong. Adetan. Sos. Tulungan na! Ay. Ay na! Nasayatan da kayo, paray! Kuwarag! Ay, tulungan da! Kamkamatan lang ti manok kaw! Kabutang mo kat manok mo matlaan. Ay, diyo lang amin amo, paray! Ha? At datadi na ti manok kaw! Sos. Ay, tinakadaw! Aday ta, naikatan, titadi ti manok mo ngayong kabit mo itisaka na. Hay! Ay, agyaman ng paray. Anay ka, nagsakit pa lang ti pinalot ti manok dito yung likod ko, paray. Ke malalam Nagkunang amin, mapan mo paglabanan dagiti manok, iti awan gapo na abanag. Among parean niya. Saan ko at tinarakan ti manok kaw? Tapno mapan mo ipalpalaban iti manok mo. Uray manok akat ka asyambut Ay, huwag paray. Saan na maulay? Win Ikaray, paray. Sigurado ka Huwag na. Animal cruelty ter aramidan. ay tatabadong, saan ngamin nga ay ayam dagiti manok? Panunutan nyo nga damit karbangan dagita nga agbyag. Kas kada kayo matlang agnakam kan tatabadong, tadimon ulitan ti inaramid mo. Ala sigay! Didon tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Eliasya Tumlid. Gen iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jonah Rebutazo. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Ayaman ka na iting kay panagtanga. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ilimlim mga naksamay. Ay na, saan mo ta paray? Nagkaro kamit. Apayan niya manin na natin pasol ka. Di ka na yan. Pananglang sut mo kanya. Anya, Mauma akon kan ka. Umay ka dito. Dito abay ko. adaytan. Ito ako, nitisangon paray. Wen talaga nga adakan itisagok. Ano ka? Hapay nga bigla na may lata na kinabil paray. Inton maminsan. Ano Di ka? ka naglanglangsot Nay, limtag mo't day tasubsob mo ba daw? Ginabil na ni parenting tuyang. Anya, Nuamok lang ko makabilan na. Diyak ko may masidag king kwa na. saan ngamin anasaya at ti aglang-lang sot ba daw? Oh, anya nga ita. Ay, amin na makakita kanyak. Dilawin dati subsub ka. Masurunak. Ay naba daw, agnakam kamangatan. Ay, kasano nga agnakimak. Kahit saan mo't anasayati, naramid day dya, parinteng. Ay, una yan. Salbagiday. Na, ay nagadukot alaw-lawat mo. Ay, jak nakapagtepil. Pinaramanak jay luko. Ay di mula ket kinasarita jay tao itinasayaat. Ay, masurunak. Idi damaw. Masakit ni kwarog. Idi kwan, kunana anatay. Idi napanak iji ospital, si bibiyag gayam ni kwarog. Ay, Ay, may kadwa. Kunana nga urayak iji park, tag kuyog kamay nga agawin dito kabildatan. Gayam, imun unan. ay nalipatan na siguro nagtulagan yaw. Di may katlaw. Ay, jak na anusanin. Kunanang, nga aduda nga umay agtrabaho iti papaaramid ka. Nagpapartiak iti may sa akaldeng, kaya nagpaluto ak iti adu nga inapaw. Ito kung kit awan damit. Ay, dayta ang agpaiso. Uray kumaman no sinapan na ngayon baga adida umay. Tapno saan ana ilawlaw ang tao. Ay, surod ko. Kinapudno na namin adumet alinang sutan nak ni Kabadong. Anya? Kunana nga umutang kanyak tabayadan na inton bigat, hingam saan mat. Ay, uray siya. Kuna na nga igatangak iti arak, tasukatan na kanaw. Hangam, di namat sinuksukatan. Iso sayaat no inikan ni Kapitan iti pagnakman na. Nagnakam nanakwanang. Ay, makatumpong ko maiti katapat na ako nada. Ay, sapay la kumaa. Iti nagsakitak. Imbaga nakit din anataya. Ay, nagrigatan ay ati nakakaasi pa nagbiag tuyang. Ay wunda, iso amasapol nga aggagat ka amanggod. Ay, agsasadutan no kastoy nga 1 pulos kwartak. Anya, May isa pa ya parikot ko day tamar. Margaya parangan ti balay ta. ay kat manggod ka tapno makaurnong ka iti pangpatarimaan ta. Anya nga ta numapangga ka ni Maribanang. Umutang ka king kuana. Anya, Umutang ka iti 15 mail. Ibaga mabayadan tantaw. Inton iti kampay iday iti 50,000 na kwartata ngayon pautang ta kani Pulanaw. naa, di ka payla nadidigra iti panangkabilken ka ni Kapitan. Ay, kaano pa nga ta bayadan dati utang da. Mano aya ti utang da kada kayo kani Marituyang. Dakkel nga rod maray. 50 mail. Nagdakelan nga ino kasta. Sing-singiran may. Ngam inton ka ni katlo abulan ka no abayadan da. Ay kat kanayon nyo ang mapansingiran, tapno ito da. Ay, gumatang ako may tibat-bataw. Tapag patarimaan mi, itisango, tibalay mi maray. Kastaya. Ay uwan Ada ka di kwartam dita, maray. Ta isupay lang man tibuludek. Kwa. Ay awan kwartak ang mabalin ko ang maipabulod kan ka, Kabadaw. Namati ni Maricuana nga da 50 mil a kwarta ngayon pautang ta, kampay iday kani Pulanaw. Anya, lang sutam ni Maricuana. Tagari ah!
Tadda plano ka na sayat. Anya, Jak ibagbaga, no niya day ta plano, ta mga numasukal. no anya man day ta, di mon patuluyan, no di mo kayat ti maisagma. Ay na, jak kumarami din day ta, oy. Ngam ka sa pulak ti kwarta ita. Mala, makaamu ka nga raw. Adda ka no 50K a kwarta da kabadong ngayon pautang da. Anya? Nangalaan da ko mga iti kwartang impautang damay. Kat ornong da siguro nga gasawa Aya, Umot-utang kanyak iti kwarta. Ay ngamjak pinautangan. pinautangan nyo kuma. Sayo patungan no agbayad da. Kumangarod nawam magkwartak. Idakdak kalyo kuma ti porsinto na. O di agganan siya kayo pa'y. Bumulodak man iti kwartam di takwarag. Apay, awan kwartayaw, tataba daw. Adda nga rod, ngam inutang da pailaeng. Agbayad da, inton ka ni 3 a bulan. Kanikatlong abulan. Way, kasta nga rod. Mabalin ka da, yapautangan na pailaeng. Mano ay ati utangin nyo kanyak, tataba daw. Uray, dayta 30 mil. Mabalinain. Kasapula nga kay. 30 mil. Kano nga bayadam? Ay kano may dabayadan ti inutang da kanyak Intong ka ni 3 a bulan. Sige. Ikarigata nga itid kan kaday ta kwarta, tataba daw. Ay na, agyaman na kwarog Angam na Adda interes na ti kwarta kabuludam. Ay way, don't worry kwarog. Kayang-kaya ka. Babayaran kita. 30,000 pesos amin day to'y dungaw. Ay unay kan aya inteng. Sang kaulit mo abilbilangan ti kwartam. Inton kwan matnag mo kit di tinaduma. Maya to, pa'y ngay ayamin abilagin. Ammom lang arudan ti bilang na. Ang ulit-ulit ang pailaan. Nay, adda magham kwarta yung anggain. Sige, panawan kayo pa dito, ikwarog. Ado pa'y taramidak. Sige lang. Anggain, mabalin ka di nga umutang iti kwarta yaw. Masapul ko ti kwarta. Pangusarap ko ma. Ay, ado anggain. Pautangan na kuma iti 30,000 pesos. Di pa kat alam amin ang dati bilbilagat. Uray tabayadak tumit lang nga dagaws. Apaman na maalak ti kwarta. Sige, isublim adagos. Kamaudyanan na. Ang damot lang ang kwartak itatuyan. No kasta nga raw, pasiminto mon ti paraangan ta. Wen ka day. Agparami dak tumot tayo iti siminto apader. Nasayat nga raw, buto ti kwartam. Saan na masapaul? Tasyak ti mapan gumatang iti materyalay sa mausar. Balbalagan ka ba daw? Saan akum kumpurmi manendita ti mapan mo gatgatangag? Igatang mo iti kasapulan ti kwarta. Wen ka day. Danag mo na ya. Mala, rumara ka. Nagadumot ti 10 a kilo a karni ti baboy, kabadong. Wen maray. Tado ti umay agtrabaho inton bigat. Ay, isumot lagayam Kunak, ano si daon nyo laang adwa? Ken 10 abungon na tinapay. 4 abuti ti arak. Ken kompleto meten nga pagrikadaw no adda dita, maray. Adda sige. Kaikabil ko amin iti eko bag dagiti gatangam, kabadog. Ken kagudwa ka ba na bagas, maray. Sige, mabiit laang nga road. May sa atrak abat bataw, ken 10 ket 2 siminto amin, paray. Day talaan, awan landok na. Ay, aguray ka. Tadyak pinalpas. Ay. Adda na yun na. Ha? Lanlan daw, ken darat. Ay, Kayat ka, iyag mo amin inton bigat. ay wala. Di kagda nagtasyak ti makaam mo ang mapan mangala iji ilay. Ibaon ko ni Kwaraw. Kayat ka, eksakto nga oras, alas 8. Isang pet yaw, ti order ka. Win, di ka kadyagda nagtasyak ti makaam mo. Kay masan to tagluto iti masida, ken merienda. Mano ay ti umay agtrabaho nga inayabam. Aduda, ni Tasyaw, ni Unyok, ni Kabalaw, ken adapay lay mababaro akadwada nga umay. Tapno mabibiyay. No kasta, walo da amin nga umay agtrabaho. Why,
Sungarod nga doon ti, sagana mamakan. Kaano da nga umay agtrabaho? Inton bigat madlang. Sige, bayam tamang isagana ak iti adaw amakan. Nasayat. Iti kasta. Napigsada nga agtrabaho, inton bigat. Apay ngay, awan mat mauray ta nga umay ita. Ay, sinalbak. Apay ngay. Sapay nagadaw dagitin saganak amakan. Kunak bagay tati pa nagtrabaho da. At tinasaya at mapankakin ni Kapitan. Amwam no apay. Pay mantan naksarakin ni parenteng. Langsot samay. No kasta, awan istak da ije ili asiminto ken darat. Awan Uncle. Ay, Next week da ka nung agpadilibay. daa. Kasano nga taitan di pare badong? Aguray da ah. Ay. Sa pa isuti sumungat. Ay, Paray! Harag! Di-order ko ngay. ay awan. Iso nga aguray kayo pa, iti 1 week pare. Anya! Kino yung pasigurado nga yugyo ita. Awan nga rod. Ay basol ko pa, no awan istak da. Alaman. Nukas na nga rod, awan to umay agtrabaho itangal daw. Ay, una. Anda imay dito ang nagdamag kanyak. No, anda ka nun ti order yaw. Ngam kunak nga awan pa, ta next week ton. Iso ang nagawid dan. Anya! Nasaya at magtasaan nga imay dito'y dakabalaw. Onyok kantasya. Pudnaw, nga man yan. Tanaylawan ko tinaggastos iti makan. Ha? Nailaw-law anak kit din ang nagluto. Awan damag kayam. Ti parikot. Sa dino nga itan ti pangalaki ti magastos ko inton sumaranaw. Ay nagrigatin na ti mailawlawan. Oh, di tantan mo pa ang tagurnong ka iti kwarta. Kapilitan na. Anya nga iti pakanta kadag iti umay agtrabaho no bilang. Nangina pa yung ti swelduda. Ayan nan nga di kwartak tataba daw. Kanikatlo a bulan itan. Ay, salbag kidi na ito yan. Isublimon ti kwartak a binulod yaw. Agraman ti interes na. Ay. Sa payawan kwarta kita kwaraw. Ay, panghasyo mo ta. Di ka mangilawlawan. Kwa, kastoy na eh. Amin na kung king ka ita. Tipudnaw kwaraw. Pudno nga. Kung kunak lang nga da kwarta may nga impautang ka. Ha? Inapudno na. Langsot ko lang na jay. Tapno makadiskitarak iti kwarta. Anya? Awang ngamin na mo ka pangalaki iti kwarta may kwaraw. Ay, hindi naman na maglakit din nga ginteres iti 5,000 o ti kwarta nga impautang ko kan ka. Hanggang saan mo't gayam? Ay, jaklaim pagarup akas tagayam ti planom badaong. Awanin ti maramidan pa ni kwarog Ito nagastos kong ti kwarta na. Una, ngamnungay idarum na kakin ni Kapitan. Ay, makamuditan na. Ay, sana balik ko manunal pasin di parikot ta. Iso akas to'y ti mapaspasamak kadata. Nga main lang sutam ti padam ataaw. Sana bali tasaan damot ang makurangan. Tinaskain, nakagatangak iti materialize para iti pan nakatarimaan ti parangan ta. Anya, Naamwak ka ni Kwarog nga inulbudan ni Pari Badong. Iso nga imayak ta ibagakken ka. Sikan ti agdiskitar iti pagbayad yo, marituyang. anya. Tapno ammom, saan a kwarta ni Kwarog timpautang na? No di kat kwarta ni Inteng. Ay, kinabil samot ni Inteng ni Pari Badong iday. Ay ko ha. Uwan, pudno day tamaray. Agdiskitar ka nga rod, tabayadan yo, maray. Ay, delikado ni Pari Badong ka ni Inteng, numaamuan na day toy. Sige maray, kasaritak taw ni Badaw. Awan ti palimad adilong taw. Iso na amwak ti amin. No kasta, amom nga inulbudak lang ni kwaraw paray. No apay mat Ati jak kay kayat nga aramidem kat isumat ti kay kayat mo nga aramidem. Di mo't imbagakken ka. Ngayon ton maminsan, di kan agul-ulbawd ngam inaramid mulat ta. Kayat mo sa mata isel-sel ka di ta unag ti abot mo wano pagpaludan. Ay, saan mo ta paray, pangasim mo na. Kasyan na ka diya.
pakawanan na ko ma. Ikarek, jakon ulitin paray. Agbalbaliw akaon, fix man. Isublim ti kwartak nga inted ka ni kwaraw. Noan pagbayad mo. Sublek dagiti materialis ang nagatang mo. Ay, wan paray, isubli kaon. Ay, mabwisit aki di kastoy abihag. Ay, Talaga ang mabwisit ka at gululbod ka. Ulitin to pa itinaramid mo. ay saan paray. Agbalbaliw akaon. Narigagayam taglang lang sa. Ay na, pakawanan na ka di paray. Ay na, tatabadong! Di kay agulpod, tawan palimod adilumtaw, kas kuna ni Kapitan. Tay kunadan, no dakas ti aramid mo, dakas tumatlaang ti apitam. Ala, agbalbaliw kan tatabadong. Ala sigay! Ditang tinagdibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Ayan kami, iting kay panagdangag. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, apay day ta gitara, kaanakan? Inak ko mga rod mangharan, Angkay. Panun babae ti hinaranam. Ang aging gaeta, awan pa'y napasungbat mo. Ay, anya nga tate aramidag, tapno sumbatan da. Ibagam tirik nam iti balasang Uray kanta ka akanta no di mo mo't ibaga tirik nam. Kasano asumbatan na ka nga. Kasano ay ate agaram, Angkay? Ibagam nga ay ayatam Kasano nga armom ti balasang no di mo ibaga ti ayat mo. Kababain mo't nga, main. Kasano ay arugyan ti agaram. Naglaka. Ibagam nga ading. Ay ayatan ka kunam. Iturturod ko man nga rod ti mangibaga iti ayat ko iti balasang. Tapno makaasawa, may. Kwarog, apay no agpapukis kamad. Nagalas akitaan day ta itsuram. Napay ayat itsura kantay. No kas tatibuok ti lalaki. Kas laag mamanok. Unay katag mamanukan antay. Nalabas samot daytan. Ay, mapabasol nak ka day. No kas tati panagkitak iti lampong a lalaki. Saan matkit di Ang tapnawan may bagbagam. Inak man nga rod agpapukays. Nasayaat. Disentimot lang akitaan ti nakapukis ngam ti lampong. Kaya't nakmat lang at ati balasang no agpapuki sa kantay. May mayat akitaan ngam ti kasta alampong ka. Sapay barbasan ka. Nagsamak akitaan. Kas kala ermitan yaw. Pudno ka di mo ti ermitan niya, wantay. Apay kit di asaan, no adda mayat amapan agmay-may sa itaadayo a lugar para itimay sa apanggap. Ay, badaw, tulungan nakman mo't iti trabaho iti bangkag. Kas kalabaro ako muyog-kuyog kinikwaraw. Bayampay day tabangkag-bangkag. Kadwaik ni Kwaraw, tapno makaasawan. Apay, di mo kayat, nga agninaw, kinagninang ta. Kasano ang maibaga na ti panagayat na, no adda ka bumalbalaag. May mayat ano, may sa tapno maibaga na ti rikna na iti balasang. Amo mga ron ni Kwaraw, gay. Agbidal, no nakasango iti balasang. Ay, awan lat amukon iti day ti akwaraw. No nakakita iti balasang, alaan na tay gitara na sa mangawis iti kadwa na amapan iti ayan ti balasang. Why, kutsak, tinawis na. Ti daras mo matan amapan, kas kalabaraw. Malagip ko mga ron, idi siyak ti agararam king ka. Agin papakipot ka, agam kayat ng malagayan.
Ngam numabalin nga isublay dagidi apasama. Kay kayat kaw, adita ko man nagkit-kita, tapno saan adata tinagasawa. Ay nagalas ko day ta sa umam. Ay namalagay, makapadismaya ka. Bagay ko kadimot lang ti Pukis ka, wantay. May mayaten. Ay, saan kan nga aglang-lang nga akasla ermitan yaw. Mabalin kong ti mapanagaram, antay. Ay, katlala ingam tapno makaasawa ka mutan. Kaya't yung kadimot ang makaasawa ako, nantay. Ay, katwen barang no inton adan asawam kat agnakam ka mutan. Ni anti mate. Mapay, awan nga rod nakam ko itatawan pa'y asawa. Ay, awan timbagak akasta, kwarog. Ngam, agbalin ka siguro a responsable no adan asawam. Marituyang, saan kamot anapan ijay bangkagyo ita? Mapanak ko ma, no adda ni badung ko akadwa. Angam kinaduan na mo ni Kwarog anapan nagaram. Apay, nikat nga rod ka ba dong ti mangaram iti balasang para ka ni Kwarog? Jak man amukin ni badung ka. Iso amasuruna, kat jakon napan ijay bangkag. Ay, kasanon no mabayag ama panda agaram. Kasanon ti bangkagyaw, marituyang. Adunton ti ruot na, maray. Ginanaak pa'y mata ko kumaray. Naglaingan ngay, numapanagpasyan. Idento tadaak ijay bangkag ang mga karamot iti ruot. Ay, katwen, maray. Ay, ala, agtutungtong tayo pa'y Iso nga rod ngay mayak dito'y tersina ni Marikwanang. Awan nga mainti kasasaok ijay bangkag. Naglaing ka matang nga ang gitara, Manong Kwarong. Nalaing pa ako manta, basang. Uray ka na yun nakakantaan, kan gitaraan, nusong batam. Anya ngay kumatisong bata. Kat awan pa'y mat ginamag na kanyak tata. Ay, adan to basang. Ada ka din namnaman ni Kwarog King ka, basang. Depende, tata. Saan ko pa'y ama ibaga, ta saan ko pa'y mat nga am mo dagiti umay dito'y balay. Gagangay mo't di akas na ti maibagam, tanabiit ka pa dito'y, balasang ka. Masapul ama amok pa'y dagiti babaros nga adda panggap da kanya, tata. Ibagagayam King ka, ani Kwarog, titip tanaw, dito'y kabildatan, basang. Apay nga, di ka matagtagari itay, kasangot at balasang. Ay, agnerbiyosak mat ngamin tata ba daw? Iso anadanon mo ti kasta akalakay, takas tamto mo ngamin. Iso nga rod nga inawis ka, tapno at damang ibagay tirik na kiti balasang. Ustaw, tinaramid mo anang pili kanyak, asyak, ti kadwam nga agaram. Ninong kanto Hay kitwi na, anak tumit tayo, ti iyawag ko King ka. Sabay lang ko mga raw, tasong batan na kong tibalasang. Kapayaman manukan nga ag-report iji barangay hall. Ikagkagumak nga ro ti agar, mangkail. Barang makamanugang kayong taon. Ay, ikaw ka iti gundaway mo nga aglangan iti trabaho. Ngam siguradong mit asong batan na katibalasang. Masigurado ka kayat nak, tanaragsa ka makisarsarita no mapan kami kinitataba daw. Very good. Ay, birngasan da kan iti kalantangan. Gapo talakay kan. Awan pa'y ngamin asawam. Salbag mo't da kita. Sa anak mo't anwang, tapno awagan da kiti kalantangan. Ay, amom, nagita ataon. Noon niya ti amuda akasuron ti may sa ataaw. Iso ti pagaayat da nga yawag. Wano iso ti ibirngas da. Sagana ka, taintun madamdama, mapantamanay ni tibalay tibalasang. Ala ka di man ti gitara. Sanay, at nanangag ko anang ibaga, nga awan ka no ti amaw no saan lang nga gitara. Ha? Nasino nga tinang ibagay ti dayta? Ado mo ti amaw, amok ti agmanihaw, chiptano dakpay, amok ti agbangkag ken kang runan na, amok ti agrap. Ado pa'y apagay at inairaop kaon. Isugarod nga ibatin pa'y day ta gitara. Alaman langayn. Intun nakasangot ay ti balasang, kunwaray, rumwarak,
Gundaway mong tumitay na mangibaga ti ayat mau. Tapno sungbatan na kan. Sige. Pagandarak man tilayin kong agsaw. Kasta, tapno makaasawa ka. Nakaasawan sa amit amin na nakataib mau. Si kalangan ti saan pa. Ay, masuro na kon, Badong. Gapoy ti kanayon mo apan ang kadkadwa kinikwaraw. Kim mo dide, timulata, tadakdakkel ti ruot na. Mabiitay na sungbatan ti balasang ni Kwarog. Pagkunamag. Ay na, madanaga na kadagi timulata. Mabiitay ko na lang aruday. Apay nga minapakasignaram ti panagaram ni Kwaraw. Agninong kininang tangaraw, numadanon ti kalaysada. Kasanaon, numabayag dapay nga kalaysa. Saan? Kunak tumay. Dandanayin. Basta no sinong batan ti balasang ni Kwaraw, kasaray. Kahit kasanaon dagiti mulata. Damot ka no gayam sa baling agar aram iti sabsabungak, tata. Kit gagangay ti balasang, nga do ti agaran. Pinartakan lang day ta. Iso akanayon ta mapan, tapno makasigurado ta. Inta ka di manan ita? Ay kitwin basit langin nga naus, makaasawa kan. Ay, saan nga ta masuraon no kanayon tamot ama pa ni di balayda? Apay kumamasuran, kitintangarod pa siya rin. Nabayag tangaminin nga karasubli jay. Nga mamansamot na sayat abanag na. Iti pinanawan kayaw, imbagam kaday ti ayat maun. Ibagak ko ma. Ngam kasla nagsanod mat ti dilak. Jakmat makasaaw. Ay, kunak man nun na ibagamaw. Ay, nagkapoy kalaki din ay Sige. Ibagak to inton bigat tata. Ikarik iti batog ko alangay. Amangan no inton bigat ti maudi nga ipapanta ni jay. Naliday ka mat, Marituyang. Ay, nabambanugak anapan naggaik ijebang kag may maray. Adon ti ruot na, inabakdan ti mula may. Dayjay tumot abadong. Apay ni Badong Mau? Masurunak, tajay kat mangkadkadwa kinikwarog tin intunaran na. Saan pa yun nga agpaspasada ni Kwarog? Sinungbatan nga tanje balasang. Damagam akin ni Kwarog ay suron kaun. Apay nga ben, amasapol pa akadwaan na ni Kwarog. Mabaybayan na kat nga ro, ti trabaho na ijibang kagyaw. Day tangaraw ti kasuron ko maray. Kasla ka baro amapan makikuyog-puyog iti mapanagaraw. Ibagam ken kwa na amapan nakatulungan. Saan ati mapan mangkadkadwa iti agaram ti ininto na rin na. Ay napasungbat mo ti sabsabungan. Ang mga no inton bigatan na sungbatan na kanggay. Ay, mayat Ay, agtal na kanto siguro no addan asawa man niya. Lakit di anggail. Ay na, magnakamin to itinadaig nga altar. Agawa nakasagana din nga gastos may no adda kasapulan. Ay, dahi taman ti angkal kao. Uray makadomingo ti padaya. Ay unay metenday ta akabayag ti padaya. Apay adda kasta. Addan tao. Awan sa balay. No di ti kalaysak tao. Kat si kati agastong angkal. Ay agawa nga ron. Nalaing kala sumao. Basta, agsagahan na kangkal. Ipapartim dagiti baka. Kalding kan baboy mau. Enteng, amom ka di amasuron ni Marituyang. Tadi pa'y mapantulungan ni Pari Badong ijebang kagda. Apay anyat pa ka kumikuman ni Paribadong. Katno kanayon na kanugayam akadwaan ni Kwarog amapan agaram iti balasang. Laklakayan. Ay, kuyugan na pala nga mapanagaram. Day tangarod ti imbaga ni Marituyang. Ay, una yan day laklakayan. Ay na, masapul aya ako yung ganda pa'y mapanagaram. Makaamumot ko man Ay, kapoy abaro. Day tangarod ti imbaga ka ni Marituyang. Ay, day jay mo't apari Badong. Agpakalaeng. Durugan na ni Kwarog nga agaram. Ang di namot nga rod tulungan ni Marituyang ijebang kagda.
Apay ka di, tata, kan manong kwarog. Kanayon kayo nga umay dito'y balay. Ngam awan mat importante nga ibagayo. Ibaga mong tigagaram ko harap. Daytay kuha kumading. Kaya't ko nga ibaga napintas ka. Agyaman na. Ngam saan akayat ti kaayan-ayat ko akanayon kayo nga umay dito'y balay mi. Anya, adan ka ayan ayat mau. Wan, kasungsungbat ko idinapan alawas manong kwarog. Iso akid dawak, asaan kayo kuman nga umaypay dito'y tadi na kayat. Nagasa tunday ta sinong bata mading balasang. Alis to nga min, manong kwarog. Naturod nga umay dito'y balay, nga oray awan kadwana. Apay ngaya sana sakti sinong batang ti balasang antay. Saan ka di nga imbaga ti balasang nga alisto dya sinungbatan na? Si kaketuk mem kakanumet nga men. Sayang, tinapaot nga aldaw ajak pa nagpasada. Awan mat nagunod kaw. Apay ajak may turod nga ibaga tiriknak nga main. Ay, iso nga agnanayon kansan amalakayan abaro. Takas tamot nga men. Sa naklata makasawa. Mabainak mat nga min amang ibagay tiriknak. Maununandak mat ti sa balay. Salbag kitday. Anya pa'y ngay ita ti ilakot ha. Saanan anapintas ti mulat ha. Daytan tumot mang kadway ti agaram tin intonaram. Anya ngay tinaganap mau Ay, sayang ngagpaisaw tuyan. Sayang ti panawin ko iti daydi ako araw. Ti mula tala ko man tinasikasok, just kay. Ti agaram, san amasapaw akadwan. Makaamumot nga agaram ha. Ay, Wayne, saan tuntuyan? Si kalangan ti tulungan ngagtrabaho. Saanan na ti mapanagaray. Ay, tatabadong. Nasaysaya at no ni nanato yang titulungan igay bangkay. Si kamat kwarong, agalisto ka. Tapno makaasawa ka. Ngam, sakbay na, kaya't may mga nakablaawan ni Angela Aquino Sabado, dita mga tarampang gasinan. Ken, kada kayo aminan apo, anaayat adumdum nga kadagiti drama niya. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, VJ Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangan.